Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hadin ka ayom on kinong rep jong ka kunhun ri la jong Farmers Produce Organization. Kila pelong ya ka Harvest Festival arata apusan da ka balum lang ya ki para nong rep ha ka snong mau pro ka badairu ka snong ka bajupin mi buon jai ki so ki pai hat hem ri bhoi. Hagani ka singilay Shimentalang daw Additional Deputy Commissioner jong ka Ribhoy District uba Madon Dor Tongper uba lalong rukum ukongsan haringkat ka jingan lang jong Director ka ATTARI ICAR u Dr. K. Govindaswamy u Dean jong ka CAU College u Dr. Ram Singh u Dr. Sanjay Swamy na ka CPG SAS Umyam u Bisham Singha na ka GIAMF kinong yalam jong ka Rila jong Farmers Produce Organization bakantup ya ka President ka Kong Marian Maring u Vice President u ba Parlat Tur nalor kiwe kinong kitkam jong ki unit baper. We are celebrating this harvest festival in different ways. But the zeal is the same. The farmer is working hard in the fields throughout this season. And when there is time to harvest the crop is matured and we are going to harvest, really it gives a lot of pleasure to us. And that's why in every nook and corner of the country we are celebrating this festival. This is really a festival of joy. Farmers, they are happy with their produce. They are producing with their labor. So I again extend a warm greetings to you people. Enjoy this festival because I think you have also harvested paddy, ginger, turmeric, all these crops. So definitely we are going to get good yields and ultimately good income. So again, my good wishes for this harvest festival. It is really the festival of joy and happiness, and collectively we are celebrating and we are enjoying. So my many greetings to all of you and your family, and such type of joy and happiness we should celebrate and wish you for the future such type of celebration. Ini sentence kita nak ni baru mana po na CEU Agriculture University iba na po GIAMF Martial Arts dan ni kaya baru kat di beliau diberikan di dalam mengenai kasih. Di ngampak ban jenong jadi gini kata harvest festival kalau orang mengenai sekarang. Jadi kawangi celebrate moja kaji testom kejong pi. Nanti dah hadir tu kini kesedan ka tiga bamlang, tiga bam jalan. Kini harvest festival kadang keleng belum hapo India keleng lah tadi hapo. Nampak saya slow mendeng di Baisaki, makal sekanti, di Punggal keleng dari India ni celebrate. Normally, no bangiyok ban harvest yung tunjungi kadi ku kajong try kena ni, hindi na. Kano gaji kemen lah kani kasi. Bangiyok at celebrate kami kani. Kaji prestom yung kikinograp. Kikinograp kini kibadan kamtam hakaim lang kasalang. Bun yung juga kena ya kata. Jadi kinograp kini kiba kamtam. Kamu nograp layak na bakit. Namam na kay. Hindi ba? Tinggal suhu pa ya kani lajong. Ba, bawa menel atau mahinyo hajar buat ni nograp badan apa dengan ni ka FPO. Kini ka Farmers Producer Organization. Pia dan bok ha bakal kini ka FPO. But nakentu pi ba pinya trelang kuni hapot ni FPO namar bagi om nak kitin paring mo kat padang dan lang kat padang bun kat padang klan unit strength in numbers yo di lingba dengan FPO la sai padang bun di mentoy pihak menjo kamu no kalyang ro ada pielik penjakan nok sarkar ne di mentoy ani pilik sigi bank ne pilik ha kono ka karu
kindan di Kejirap, nomor 2 Hilaya, Bud. Di Kemaar, ni Kubangong, I'm very thankful for CEU and of course ICR to be involved with the village here. Kakating kani Rila Jong, itu orang berbeda semua bagi orang Rila Jong kat Baman, dia ni. Tom dia pun orang kat Baman, rep karyang mo. Ni hap punya trilang, but kini ki start scientist jungi. Nomor kini kita teka kalam ta, hilap ma. Kadang sip ini kreatif, kalau kompan jauh stop, kadang sip ini kreatif kalau Pikir kom tung tep jungi, kalau mencuah dai, kami hap sup kan, juk mentah. Ni hap bantung, hap kalau kom bantenek ya kan eka, tundo. Mo, tiling ba kan donyo kini saintis kinong hikai kinong ilam nanti, kalau orang i payah mana. Lalu kinong ilam nanti, kemudian ninyo lu, ya kata kajing tung tep kebai hap ka, juk mentah. Kaban penek bagi orang kecil pareng belum sustainable pun kaban nek bagi pateng dia mengisung tu mudah kan dono tang alai tang hati sansam na aslam tu jadi juga ni sentis kalau ga jingku langi barokai akan ni po ya kali kejing keduk lang ngajumi kabakan tiu kabakan siu bat kaba ai men si mingi bakam te tang ngajing keduk kabagi segendu gini bam ni no tengai banyak tu ni pi ba kejing kodor lembah kejing pung jing tiap ibat ke beran saurong sopun gijungi umdai tang bagi aga jing bam naik ai kal air ka pangat bat tunjuk tongin pena Islam ya kan ke jinglong kata kalong ban ri la ka jong ri ke jing pung jing tiap ri ka akwar go bro ri ru ya ki jing pung jing tiap bat tunjuk saurong sopun bakin ai ke jirap bat tunjuk ke jing ya nam ta jogi akan ni lapor ke pemerintah Islam kene ka seng Rila Jong apo kejilam pusat sekretari kontrol ya barok kinongap ai bolsem ajar apusan kalau Islam ka bau bre untuk kuibi la kalong ha barok kiliang bapinang roy bapinang manha bat kuncu benyarap lem ya kiwe